mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana Zip4 TV. urayibona ni ya nzu ndende hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yitegereze neza nuko nguku muri uno mwanya tuvugana imajije kungana. Urayibona akantu hose uri urayibona, ndetse imaje gusumba amazu yose ya hano muri Kigali. Akaba ari inzu rero nkuko twagiye tubibereka, irimo yubakwa hano imbere yaho bita Kamfuri Zone mu mujyi wa Kigali hano rwagati. Yirebe urabona ukuntu ari ndende, yirebe urabona, urayireba ukuntu ireshya, irebe neza rwose ukuntu iri mireshya. Ubu ngubu ni inzu zigera kuri 25 zigeretse hejuru zimajije kuba zakubakwa hano. Akaba ari inzu rero yubatswe nyuma y'igihe kinini tudafite inzu iba yareshya gutya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inzu rero yubatse hano imbere yaho bita Kamfuri Zone, ikagenda igakora hirya kuri hoteli yitwa Ubumwe Grand Hotel, ku muhanda uca hirya n'ubundi y'ibiro by'umujyi wa Kigali, cyangwa mu marembo y'ibiro by'umujyi wa Kigali, kaba ariho ihinguka. Ni inzu rero nini cyane twagiye tubereka, ni nayo nzu kugeza ubu ngubu isumba izindi zose zubatswe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inzu ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko uyireba rero, igizwe n'inzu zigera ku nzu ebyiri, imwe iri mu ruhande rumwe ndetse n'indi iri mu rundi ruhande. Izi nzu zombi rero, imwe bavuga ko izabikorerwamo ibikorwa by'amahoteli, yindi ikazaba irimo amazu yo guturamo ndetse n'amabiro. Ibyo byose rero bizaba bikorera muri aya mazu yombi nk'uko tuyabona, bayubatse mu buryo bw'inzu ebyiri, imwe mu ruhande rumwe n'iyindi mu rundi ruhande. Uburyo babwita Twin Towers, akaba ariko babyita kabisa muri terime z'abubatsi cyangwa se z'abubaka aya mazu. Ni inzu yubatswe na banki ya Equity. Ni banki ya Equity ikomoka mu gihugu cya Kenya. Nk'uko uyireba rero, bikaba bitangazwa ko mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka 2026 nibwo izaba yamaje kuzura neza ikahita inatahwa ku mugaragaro. Ni inzu rero yubatse ahantu heza, ubona ko habereye kuba rwose yakubakwa, hegereye hano abantu baza bakidagadurira, bakicara bakaruhuka, bakaganira kabisa bafata akayaga. Ni inzu mbese ubona ko yubatswe ahantu heza cyane. Yirebe neza, urabona ko urayireba kabisa ukabona ko ni inzu ndende kugeza ubu ngubu muri iki gihugu cy'u Rwanda, akaba nta yindi yiruta. Gusa hakaba hari izindi nshinga kuzubaka watangijwe, zizaba zubakwa hariya Kacyiru kabisa. Akaba ari inzu zizubakwa inyuma cyangwa se hepfo y'ahari ibitaro bya King Faisal Hospital. Akaba ariho aya mazu nazubakwa, nayo hakazaba harimo amwe azaba areshya n'iyi ngiyi turi kureba ahangaha. Tukazabagererayo naho tukabarebera uko bimeze.